Sebenarnya banyak point korang dah cover dah. Cumanya aku nak highlight kan lah yang pasal daripada segi tactical game yang kita main ni. Sebenarnya aku pun sebenarnya tak berapa nak faham. Kalau, okay sorry lah. Aku rasa dalam challenge Bamba ni aku tak boleh nak, aku takkan menang lah challenge ni. Aku akan kalah lah kan. Tak apa. Saya saja je. Aku akan berbalik salahkan on the slot. Okay, sebab macam kita tengok start daripada game kita lawan Spurs, kemudian membawa kepada game kita lawan Wolves. Kita macam dibagi fake hope, harapan palsu tau pada separuh masa pertama. Player kita main cantik, elok. I mean bukanlah cantik superb, tapi okay, kita boleh terima. But again, masuk second half, totally change, totally, I mean, they're doing nothing, tak ada buat apa-apa pun sebenarnya. So, jadi macam aku cakap tadi, aku terpaksa salahkan Slot dalam hal ni. Aku tak tahu kenapa dia cuba memperlahankan tempo permainan. Dia cuba bagi instruction kepada player supaya jangan attack. So, tak apa, benda tu semua kita akan cover nanti. Tapi itulah, cumanya aku agak sedih lah kalau macam ni dah cara permainan Slot. Ini bukan tim yang untuk menang cup tau. Ini cuma tim yang untuk nak survive dalam liga saja. Ya. Tu. Okay. Bukan standard kita lah bro. Senang cerita Bal, bukan standard kita bro. Kita bukan expect dia kita nak menang 4-5-0. Tidak. Kalau game malam tu, kalau kita menang 2-0 kan, at least kita menang 2-0 maybe tak banyak sangat komplainnya. Tapi still concede bro. Itu yang kita jadi macam goyang bro. Bila orang score 1 gol, 2-1 tu, sebenarnya it's not safe lah bro. It's not safe bro. 2-1 never, tak pernah safe bro. Jangan cakap 2-1 mal 2-0 begitu tak safe. Yeah, that's why I want the team to kill the game. Get a third goal, kill the game. Kita tak nak kill the game masalahnya. Kita tak kan bro. This is something that kita kena reda bro. Because itu benda macam tu, Tip, aku tanya engkau, itu instruction daripada siapa bro? Instruction daripada siapa? It's only one person. It's only one person. Tak mungkin player tak ada. Tak apalah. Malam ni kita sebut botak je lah. Botak punya instruction lah. Bang,